Kahnya utrap National Youth Front rengkat ki kena skul na kasnong pahamaulen arpomer lambat ki long kemilong kepa mentakasngi kilami banyaki hakmat ka Weybridge ka badan hasilong nar ang Riboy District. Kadal jo kani ka jingeki kalong bakani ka Weybridge kalapan mi pum palat. Ni haka snok te namar kata begini kila kini jenjar hadu kata kordit dah kordit menem tikiwan sengi man support lam yang ni kejing yami pebas ki bandawa bonweng no yang ni la ne berkang telan le penbahan ayo